Tomáš, ideš na to. Áno. A teraz ja. Podávaj. No poď, máš nejaký problém. Ešte niečo. Kopačku, hlavičku. Trošku to bolo. Lakeť. Čo bolo toto? Ja som si nevšimol. Teda kopačku ešte a ideme. Počkaj. Není o čom. Druhá strana. Áno. Poď vykúpni z toho. Nejeb na toto máš. Stačí. Myslím, že toto neukecame, že to spravil Prievan.